MP ke Shillong Dr. Ricky AJ Sengkon kasih thoding ulai kendu ya ke Menteri Pelatingka jong ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman man kentu ya ka man perkhat pha ya ke CBDT notification jong usnem arjat arpuai ka bawanra ya ke jingbu kendon pisa ka arpolak na ke benta ke jingyok sun wat haki jaka badon giriulum ka penlong ya ke jingbatai ka khanglat ya ka jingdon jing em shakiriulum haki jella jong ke 6 schedule Dr. Ricky Sengkon ulong bahakikat tu kat ni kikap kani kalau penlong ya kecing kentat ya kecing dawa pen pai pisa badai hong jong kecing kain jing dia jong kijat ben riu balabu kerpang bat kecing sya mudui kabala ban ker wat la don kanu kecing pen ben yakum kata ka an kmi ulakin turu yo menteri rangba ban perkhat ban wanra ya kerukom pen bena ya ledi kabah suk halor katanat khajna kamai kaji Hakashiti pala Aisyah Menteri ke Sorkar Pedeng Dr. Ricky AJ Sengkon laong bahapok ke section Chipau Arpun Riu jong ke income tax khat kandai Riu Pawai kidon ki kendon ban pelat khajna ya kit khot jong ki scheduled tribes ki pasa ki scheduled area bat ki scheduled states pala kadau khamtam hakathen chatai lam mingi ya ki tribal area la kadau shai ka benta benengkong bat benta ba jong ke 6 schedule jong ke riti senchar kat kum ka bayadai bat ke Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram jong ke batru jong ke Arunachal Pradesh Manipur Mizoram kumba la penbechai ka te tin an kendon shipau arpun riu jong ka an ka pelat sai ya kanu ke jingwi ka belum nimi naut khot jong ka chat ben riu wala bu keteng na kanu ka telong hak chaka balabu kerteng ni kicela balabu kerteng haning lani dak rukom ai bha ni sut kijing pen scam lakadau kasithi kalaong Kekendon kumbala penjari dak parlimen kamsem labu ya kanu ke jingbu kendon pisa ni ke jingbu kendon ya ke jingbon jong ke jing pelat bat kamsem la perkhat ya ke jingle baper kat kum ke jingbon ni jinglong jong kum kata ke jingmi kat ba ki kendon an ki bayadai bat ke kerdan schedule tribe bat ke jakasa kilong ki babyang Handai kajing pentrai kam dangsen ya kajing pen pena CBDT kalau wanra ya kajing ke baklem datmu na ka benta ke jat ben riu balabu kerpang. Dr. Ricky ulong bala ban perkhat ya kajing tak pensai ni kilat sensar ke babyang ban weng ya kajing bom sai bat khanglat ya kajing batai ke pakhanglat bat ban pentingna ya kajing pendon kam ka bayaringkat ya kajing pelat keleng ki jaka bisar. Đây ban pensuk susu ya kijing pentep khajna khanang ban penla ban penbana bet da kinong thau khajna ban pentikana ya kijing bud renti kabay rengkat bat ban weng ya kijing don kam ban tuklar piang biang ha kerdan jong kinong pentre kam ni kinong penmi khajna da ka pensuk ya kijing ket jong ka board sensar bat kinong siu khajna khamtam hakathan chitai lam mingi Dr. Ricky ulabenrap